Pitanje je hoće li naša gošća Lea Mijatović sutra konačno gledati finale, s obzirom da je tulumarila na oba polufinala i koliko znam nisi baš najbolje pratila ove godine. Dobro nam došla. Nisam najbolje pratila. Dobar dan, dobar dan. Ja se ispričavam na ovom uletu u rečenicu. Htjela sam se brzo opravdati zašto nisam pogledala. Da, tulumarila sam, ali moram priznati da se na tulumima pratilo, na mobitelima i navijalo. I bez obzira na ishod i dalje smo fanovi i navijamo i za Marka jednog i drugog i sljedeći koji će nas predstavljati na Eurosongu uvijek navijamo za naše, tako da. Puno se govori danas o tome da zapravo nakon 12 godina nitko iz regije nije prošao u finale. Dosta neobično, a onaj sjever Europe se sav plasirao u finale. Da, dosta neobično. Rekoh ja, možda bolje onda da nismo i prošli, ko bi glasao za nas. Uvijek računamo na podršku naših susjeda. Nije ti stran zapravo taj natjecateljski dio u glazbi. Ti si bila na Dori 2 puta, je li tako? Samostalno i s teškom industrijom. Tako je, bila sam s teškom industrijom prvi put u životu na Dori i mislim da je to bila posljednja Dora prije nego se desilo nekakav drugi koncept izbora, a moj drugi nastup na Dori je bila prva povratnička Dora nakon te pauze, tako da nekako za mene evo značajno. A što se tiče samog natjecateljskog dijela, pa ja nekako nemam u sebi taj natjecateljski duh. Ja glazbi pristupam onako baš kao umjetnik, odnosno pjevačica koja želi dijeliti svoju glazbu s publikom, a Dora je stvarno jedna od najboljih platformi u Hrvatskoj za podijeliti ono što radiš s ljudima. Pa kamo sreće ako neko to zamijeti, a da ne kažem i nagradi s nekim dobrim plasmanom, to je bonus. Ali što ne znači da neću možda ponovo nekad. Evo gledam sad ovo pa me sjećanje naviru. Dobro, pa zapravo je Dora, meni se čini da svatko, bez obzira na to na kojem mjestu završio, nisam nikada čula da je neko rekao da mu je Dora loše iskustvo. Baš to što si rekla, dobra platforma za predstaviti sebe, pjesmu, naročito za mlade izvođače. Apsolutno. I dobra platforma i za pjesmu, i za druženje, i nova poznanstva. Jedan visokoprodukcijski, audiovizualni doživljaj, ja bi ga tako nazvala. A o Eurosongu da i ne pričam. Da, to je iskustvo koje još nismo doživjeli mnogi od nas, ali nikad se ne zna. Nikad ne reci nikad. Sve će biti u redu, ali kod tebe već sve je u redu. Nova pjesma, o čemu? Kako si došla do tog lijepog, optimističnog stava? Uvijek su svi nešto namrgođeni, a kod tebe sve dobro. Kao što si rekla na početku, jedna tako jednostavna, obična životna rečenica. A u principu Boris Đurđević i ja smo dugo razgovarali u studiju. Boris Đurđević je autor i producent pjesme. I pričali smo i o privatnom životu i o poslovnom i došli smo do zaključka, ma sve je to u redu. Život ide kako ide i sve je ok i idemo napraviti nešto pozitivno, nešto što će nadahnuti, nešto u čemu će se ljudi naći i prihvatiti to kao što smo mi prihvatili zapravo cijeli album koji smo već snimili još na jesen i sve u tom nekom pozitivnom tonu, evo ja bih rekla. Gledamo kadrove iz video spota kojeg ti je radio Bojan Jambrošić. Kako je došlo do te suradnje, otkud baš Bojan? Ja i Bojan smo prijatelji zapravo već dugi niz godina. Mislim da smo čak 20 godina poznanici, prijatelji, suradnici, kako to nazvati. I isto iz nekakvog spontanog druženja je došla ideja, ajmo se zaigrati. Mislim, za one koji ne znaju, Bojan se bavi i videoprodukcijom i radi crtiće i svašta nešto. Jako je talentiran. I eto, druženje i zabava je urodila plodom, imamo spot. Imaš vrlo zanimljivu karijeru koja je, sad bi se usudila reći, možda balans dvaju svjetova. S jedne strane teška industrija, s druge strane tvoje samostalni uradci. U teškoj industriji si bila, pa otišla, pa se vratila. Očito je s dečkima nije loše. Nije loše, dapače. Ja kažem, u tešku industriju kad idem vraćam se doma. To je ko kad odseliš od roditelja, pa ono kad god dođeš na ručak, doma je doma. Igraš se malo, putuješ po svijetu, radiš, ali doma je sigurna luka i ja bih rekla da je teška industrija moja sigurna luka. I zapravo sam jako sretna da evo ovih zadnjih dugi niz godina i to je sad već neki duži niz godina sam dio benda i da sam imala priliku baš ja biti na pozornici prošle godine u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski na obilježavanju 50 godina postojanja benda.
nije to mala stvar, ni za bend, ni za mene, tako da, eto, nek nam živi teška industrija još dugo. Naravno, postavlja se pitanje je li sad ovaj novi album neko tvoje skretanje u neki novi glazbeni stil ili nastavljaš dobro poznatim vodama i koliko je to što radiš sama različito od ovog ozbiljnog roka, ko što ipak nije laka industrija, nego teška? Potpuno je različito i u principu baš zato mislim da to sve skupa ima smisla, jer da idem raditi nešto što sliči teškoj industriji. To su Koni kaveri koji zvuče kao original. Čemu? A teška industrija to zna napraviti kako treba. Ovo što ja radim samostalno je izlazak iz nekakvog glazbenog okvira u kojem publika mene zna već dugi niz godina i moja želja da se igram malo sa stilovima, da istražujem sebe, svoja glazbena lica i evo imala sam sreće zadnjih par godina da surađujem sa divnim ljudima poput Igora Ivanovića, Marka Vojvodića, čak i Marijan Brkić-Brk je bio dio jedne suradnje, odnosno ja sam bila dio suradnje na njegovom albumu. Sad je tu Boris Đurđević, prepoznatljivi njegov zvuk, s tim da ima tu i nekih iznenađenja. Mislim da će se iznenaditi i ljudi koji su navikli na Borisov zvuk, a i ljudi koji su navikli čuti određeni zvuk u mojim pjesmama. To je lijepo, dakle, bit će šarenila, bit će interesantno čuti svaku pjesmu. Kako ti se čini danas sve zapravo jako brzo, društvene mreže su neki pokretač zapravo mnogo toga. Je li danas lakše ili teže nametnuti se, doći do publike? Je li konkurencija veća pa onda možda nešto teže prođe ili zapravo na tebi koliko ćeš se izložiti i svoj materijal učiniti dostupnim? Mislim da svako vrijeme nosi svoje. Prije nego sam se ja rodila i dok sam bila mala, bio je jedan način funkcioniranja i na sceni i u životu i imalo je svoje teže i lakše momente. Ovo vrijeme nosi nešto svoje, da zasićenje je jedno veliko informacijama i svim i svačim, ali mislim da je u principu najvažnije biti svoj. Barem u mom slučaju ja se nekako trudim furat svoj film, pa neko ko misli i osjeća isto koji ja uključit će se na taj vlak i sa mnom zajedno. Znači li to da ako eventualno dobiješ kakav negativni komentar na društvenim mrežama, jer naravno toga ima. Tako živimo, da te to ne pogađa tako strašno? Pa moram biti iskrena, puno više me pogađalo u nekim mlađim godinama. Što sam zrelija, to više googlam na te komentare. Kao ne postoje, u redu je. Idemo roze naočale i svoj film. Sviđa mi se, paše ti uz ove pramenove roza i neka ostane tako i dalje. Hvala ti puno što si bila naša gošća s tim svojim zaraznim osmihom. Vrati nam se čim prije i s optimističnim stavovima.